Puf. Kaujavanu nizabja lake malam dio nganyonono malam dio simrani za salamu nyonsi pia. Bon garamba mbabi harmwe hawa ilio homasiwani rambe mbabi ri toweze fikira zatu harumwa ihadisi ya bashari. Ihadisi ya bashari inu wa Komori mwezero njoza bahandani. Bon, Mwenyezi Mungu namhifadhi ranzi malaliyo bashari. Mwenyezi Mungu namhifadhi, Mwenyezi Mungu jaleke malaliyo katutabishiwa sha amono hamainu seri ya Netflix, hamainu seri ya Hollywood. Parce que wa Komori na ramlaneze kweli ngawa problemu zinji zilo harumwe masiwa ya hatu wa Komori wenji watabihao maisha madziro ya Komori kayatsu hambwa sha wanruwa jiko centre haramu ya feri ya basharinu wa Komori moneza juzi nazra nazasaya leo bashari leo wazingara mase ministro wazingara mameri wazingara majeshi wazingara heni mbutsoka yonsi c'est-à-dire yezinu ikana zemwezayo pia ideploye yende Dar es Salaam yende irenge mwanansi mkomori yakaudenose yakahamba rongo zijiriu wambeha Komori zanvu nangamonao zemwayezo pia wawajiri amvio wawajiri majeshi warenge majan secret wendo warenge non seulement kondo warenge bashar na yabo ngabo problemu nziro zilo Komori mwanansi mkomori katsuhula mwanansi mkomori ngutabio mwanansi mkomori katsunra majiano sha ziara isazali wa kana zemvu wende warenge mwanansi mkomori yakambe zijiriu wa mbeho masiwani waonisokana ngwajujua wafanye izo wanzao. Okay, kabati problemu. Leo rono mase ministri wa Zingarwa, rono meri ya Zingarwa, rono majeshi wa Zingarwa, rono ma ofisi ya Zingarwa, halafusi wa Komori rihimi ridaza ngari observeu hamanru angalia useri. Halafu suala nga monzo ni uzise ebanu sisi nga swanru hinri ebanu dosudo bali wa harma seri helini ro observe bahi ebanu swa Komori karna ujua rahambe zahema shamadziro shanga sarmaze seri ya bashari nga rusungoheda. Donc wa Komori tsikabjabanu lamu wa Komori wa lamuhe wa elebukana ya mferi ya basharinu inu seri ya Netflix inu spectacle shabanu ngabo problemu nziro za muhimu wa jozifanyilia wangalinende maisha madziro ya luwa Komori kwa tuzangalie ze problemu hizo wasilekeza vatu sisi nusu wa Komori ridungu ya seri ngarendao uliokana rambe noti jau ngabo problemu nziro rahana zinu nande maisha ya manati mkomori kartu zirengoa sharikansi ngarangaliao ya seri ya bashari ibanu ngarjirande ukonti honzori behwa ebanu wa Komori ngwarambuwa we maisha madziro ya Komori ebanu ngwarambuwa kama nanti mkomori kasuna meru ya hala ebanu karsura mwokana ngabonrongo muhimu zarbidiri ziraranje rane zanferi seri ya basharinu wa Komori shanga mridin rejezendo tsena Mwenyezi Mungu na muhifadhi bashare malali yo karsumu mbea nrongombi shanga monohama si wa Komori si ujohafili hanrongo zitsona mana rensi zanzamana ezanzamana hindribo Komori ezanzamana mtsodordine gardeli nyahangu ezanzamana de maisha madziro ya hem Komori ezanzamana dohangalia ze problemu mwanansi mkomori urariye bahari ya maurende ifaiho ezanzamana hindrisena ezanzamara do Komori wadungawe bahari ya Espanya wenda wahifa Itali yao zonde zirungu zabidi zinu ihafilihe Shatsu de seri ya Netflix ema ministri wa Zingara wanru wa serse ema jeshi waunda wao na rorensi wajidobru hawao esi hindi kama wanru wa serse wa Zingara sisi hindi esi sharpasanda zi wako sisi sharpasanda maisha hii mwanansi mkomori ekale wa ministri wa Zingara haumeri wa serse ha Zingara esi wa Komori si hindi sisi yo problemu ya hawao shaiti problemu ya hatu problemu ya ruhusu sisi de maisha madziro hemwa nansi mkomori notsordine rejeindro ne garde ilinyahangu ukana ezarhafilisha de maisha madziro ya Komori
Ezar hafilisha swa Komori ngaranzao iraisi wa hatu sambi yafungulwa. Ezar hafilisha ngaranzao rijue bobosha mahalali yo yafungulwa. Izudi za hafilishwa nrokombo ya rafili wa Komori. Shakaradhi sijuhanzan rongweze manatsi Mkomori. Renzi sududu kubali redungizwa na seri leonde seri ya Nazra, leonde seri ya Bashari. Ema udunga rjwa mwede seri ya ndo. Nunga mchua wa Komori ngebidi ribakishe mapruida. Na ribakishe mapruida. Harmwe hadi sino parce que azali wenge capable à tout. Nge pa capable à tout nga mjoka na ngwanzo bakisha ta 2030. Yanike uyajukanza ya nyukanjukanza mnike. Sisi wa Komori wasaya ngarjwa rijiuzise. Eba nungaranzore ibe wandahu. Emwana nzazo pale vanu hindri. Wa Komori na ribakishe mapruida. Harmwe hadi sinu tsenanga mzabonro na ribakishe mapruida. Harmwe hadi sinu ritijimele rijibali harma baharma meli rende rizama. Et d'ailleurs, ekaredo fanya analyse harmwe za jiria zinu yabunge yunisauka wala onru walonda ona azali kwa watsinda parce que mitside na trahi azali minja kadamina wala nja parukandae ekaleo bien sûr Manama Saidi wala ngambediru kubale ndungu nzima ekaleo ancien maire hawe ekaleo ancien ministre wahe hawe ekaleo jeshi mna majeshi na maofisi wa polisi wa uharumwe ya ferinu yabo waunisa kwa tsina confiance yahe yabo waunisa azali ya bwandra to wala kwa sumu amini parce que ndao hawao wosi ndami na fulani mumroda ula haki le umroda ula haki kana ujo trahi azali parce que kajaparo kadena waonda wao hawao yabunge unisa wala wanru walonda kwa tsinda donc izo kazijaribu swa Komori kwezi watukufu na tifanye diversion ridiwaza eza muhimu tsenanga mweshelezi zenru tsenanga msesindrio ritsikubali richilo harmwa seri parce que regime inu yojo ufanya rongo idetourne opinion na ribakisha harmwe linyi ya hatu na ribakisha harmwe linyi politiki ya hatu ridailie imanansi Mkomori wa Komori watukufu nangali yao na mjoka unangalia risikubali richilo harma diversion na ribakisha harma ligne politiki ya hatu nibakisha harma za rihusu eza rihusu indribu wa Komori eza rihusu ndazinu de maisha maziru ya hima nansi Mkomori eza rihusu hindri ngaranzo Mkomori ya hunremba hindri yale eza rihusu hindri ngaranzo Mkomori ya some ngaranzo manansi Mkomori ya siyanshinru shaukana haringa mwandu wafungwa wa serse wazingaro na wajika ushiliwa izo kazi jarihu susu wa Komori na sikubali rihadalwa richilo harma diversion richilo harma seri ya Hollywood parce que inu seri ya Hollywood na mkema pruida mangalio musizoni yuho msikubali mdetourne wa zankilizanyu wa Komori na rekema pruida tena na rekema pruida wala minjaka ujabanu nike wandu leso shatsika ujabanu na ambe izo nifikiriu ne analizi ya hangu na upezo wa mato hangu kana ihadisi ya basharinu nuwandu wa zingarwa wanu wa serse ya bizu kazi jaruhu sisi wa Komori risikubali ritazi wedira parce que yezinu yongi capable tu ngi capable ya ufanya diversion idiwaze wandu warenga ze mali za daula idiwaze mahakama ya fanu idiwaze mahakama ya Faisal idiwaze ndongozi nji itilo harmwe serinu donc yabonga risungo baliwa ridoende siwahelinu hama jahazi ridoende siwahelinu no narabakishe harmwe linyatu risikubali kwezi wa Komori rifanyiliwa diversion notijopara heni manatse Mkomori msikubali mhadalo na ruzise masuala ya muhimu ya hemaesha ya huo manatse Mkomori na resheleye Raisi Sambi mahala yafungwa, reshele Bobosha mahala yafungwa, reshele Dr. Salami mahala yafungwa. Ridailie manatse Mkomori ya enshinro, ridailie manatse Mkomori ya hunre mbahinru yale. Izo ndezari husu si wa Komori. Shaukana wandu wase wao nda wao hawao na ruwabulie wajaranji hao hawao. Izo kazi jari husu hata na bandrongo. Senanga mzambonro
ngampeze makalima hangu ikawandu wa serse wazingarwa iyo ti problemu ya hatu iyo problemu ya hao na wajaranji wao edayori yongeoni saukana wandu wa himilia azali yabo kwa tsindaye yabo ngeoni saukana yabo kabati confiance harma hawao esima citoyen si hindri kamkara vikwezi si wanatswa komori haini usiku sidunga tatichilo harma diversion haini usiku jana nazra leo bashari yema udundu ebanu haini usiku nde helio ebanu usiku sobaliwa serizin rajina ridiwa ze maisha he mwanansi mkomori ebanu haini usiku sobaliwa sijuen rajina rijari detourne wazenyuengwe bahina rikeravi ba wanadamu wanu warengensi hatu mateka wanu ngwanzo wafanye diversion wanu ngwanzo wa detourne ze fikira za hatu ritawe zidira ridiwaze maisha ya he mwanansi mkomori paske maisha ya he mwanansi mkomori yaunga ngao muhimu rahane seri inu paske inu seri ebanu so komori leo par exemple meri hafu zingarwa ema ofisier wa zingarwa ema se ministre wa zingarwa patu so komori ribaki ngarangalawe spectacle ngarangalawe serie Netflix yabo de hilino tansudai yabo ridungu dirandai komori kwezi watukufu izo kasijarihusu hata ezaruhusu de maisha ya mwanansi mkomori ezaruhusu de mwanansi mkomori ndo hafiar mweshe si washamaure 20,000 moro wafao heni mwaha izo de zarihusu si wakomori ezarihusu de mwanansi mkomori yanzo ya some izo de zarafilisha si wakomori ezarafilisha si wakomori de mwanansi ranzo ya ngaliwa ya tifolo hospital el maruf garanza umaudu ke mwanansi mkomori ya hundra unono ya eshi dinma de balaba hemzungu ya soanye wa dinma ya kene maisha bora ya kene maisha mema izo de zarihusu si wakomori izo de zabidi ziafilishe wanru si wakomori de maisha maziro mananga mwanao unulaya uzio inamna wanadamu wakuyeshi mwanadamu yo yenshindo yunda mbenu njema hali ekange mwade yo hangaliwa wanatu usoma na rijuzi sebatu wanatu aloko mori ngwasoma au hako tusoma yo question problématique rabidi rijuzi se mwanati mkomori ngwenshindo maisha loko mori ngaoje chale usijarchilo harma mnyanya na seri kana ule hafungwa waunda wao hawao na wajaranje dao hawao na wajaranje honda wao ikale wao espione waishiliwa watula surukutu iyo problem yao shaitsi problem ya mwana simkomori mwana simkomori ngutabiho mwana simkomori katsunda banduri hala mwana simkomori mkena maisha mai hizo ni masuala rabidi riyauzise hizo ni zabidi ziafilishe si wanansi wa komori izo ni zabidi riafilishe walanga mzambo nro mzimu na hifadhi bashari mzimu na hifadhi malali yo mijole malali yo ukatsutabishiwa sha zi arrestation zinu non c'est un peu suspect ya angisi roche car suelewa de benaboko minsina ujuani to conclusion sha mwanzo na beo komori narikema prudent parce que ezinu ngyo capable à tout ngyo capable ya manigation komori narsidi wazeka 2030 tiyo narsidi wazeka 2030 tiyo ijokiri yanike mrianzao yeye ijokiri yanike mwana pourquoi pas donc arjiuzise zibarindri leo wanu wazingarwao zibarindri leo wanu ziarrestation zinu zafanyiwa zabari donc yo masuala rabidi jiuzise bwako komori shale urti jari chilo harmai idi wara ruduzini siwa leo nazra leo bashari leo yazingarwa leo ministre fulafo leo mervule izo kazaru izo ti problemu ya hawana ntse komori mwana ntse komori ngenanzaya ngwanzo mbaindriale mwana ntse komori ngwanzo ya swanyewa mwana ntse komori ngwanzo ya some mwana ntse komori ngwanzo mahala bema ya lali iyo de seule préoccupation ya hatu pour l'instant habaha miu tabiha ikaleo tiono namna Burkina Faso walio miu kuoza roho yangu parce que Ibrahim Traoré wala shababi jima shababi wa Komori
no monoweze mashababi wa Komori wasoma izo wafanyao waduanga RSRC wa Komori ngwa tabihao no tabiha katsono Jomai 5 daina Sonko wala mashababi inamna wa developers nsizao mi utabihe rohangu ikati uno asimigweita homali inamna wa developers nsizao Josi ustabisha si wa Komori rilona hamu ya hensi ya hatu karnu Brema Traore namna yanzu ya bali Burkina Faso nda usoni namna Burkina Faso yanzu yi emerge parce que ngamu mabioni vanuna 10 ans Burkina Faso ile kina uko mishiha ile ngejuka kama Faransa ngejuka kama Marekani kati wono General Fani wala Nigeria namna wa developers nsizao namna warenga zedo manazao Ibanu sisi karna ujua ukamada uzabari ndini uzisao mi moi je ne comprends pas Ibanu sisi karna ujua shenkeza Ibrahim Traore Ibanu Komori kabati mashababi ya urenge destin hao washenkeza ama Ibrahim Traore Ibanu Komori kabati mashababi hama Sonko kabati mashababi hama Jomai 5 Donc wa Komori sija histoire ma série ya Bashar na ministre wa Zimara Majau ridiwa ze mwanansi Mkomori mwanansi Mkomori ngutabiho ritsikubali richaziwe dira na ritadiziwe dira na rekanga raklameo na rakleme maisha mwanansi Mkomori ya nshindu mwanansi Mkomori ya hunde mbahindu yale namna jerjo kufanya hata Komori ya hatu ikiama dezensi za saya shalewe na sukuru ngoja banoru shilo harmaseri jana na Zra leo Bashari leo se ministre hazingaro leo mru wa sersi hazingaro leo ngabo ma ofisi wa zingaro ma grado zingaro esi hindri sisi izo kazi jari husu bahe mwanansi Mkomori hakansi ngangaliwe seri parce que yo ama seri ya Netflix ridiwaze maisha mwanansi ridiwaza kana balanga bonansi wa Komori wa virao bahari ya Espanya wafawo yiho ridiwaza kama haini mahanga wafao 20,000 mor harme bahari ya Maore wa upiar wadiwaza sharjara fila na rongo wa zingora izo kazi jari husu kanga bandu wa zingora yoti problemu ya hatu sisi wanansi wa Komori sisi daula haki izo kazi jari husu d'ailleurs kanga bandu wa serse wa zingarwa Eboni saukana yabata wandu wahe kwa tsinda kanga wandu wa serse wa mtrahi yabo wao kwa tsinda confiance yahe donc wa Komori yabongo ni saukana yezinge ndauna hii ndio masuala ngamjuzi wa mwanansi Mkomori yinsudu wakati wa madhamana wa urengensi ya hatu yinsudu wakati za urenga za dhamana za hatu shindi shwabaha za ushinda relekeze rikombwensi ya hatu relekeze parce que banu ezajiri zinu mbino zinu njema parce que zinu ngazonisa mfano ya yezi ndauna hii ngenisa ukane yezi kaiswenda nro hata wala wanru wahe kwa tsinda yawe kakweli Komori ngasina madhamana wako li ngasina ma opposition wako li ngasina wandu wafikiriwe nsi ya hatu unudu wakati wahuja warengi ze dhamana za hao wambe no na relekeze nsi ya hatu rabangari na malidori rabangari na ma opposition ze Mwinyi Baraka ze Mohamed Daoud Kiki ze Barouani ze Yusuf Mohamed bwana unsudu wakati waurenge destin ya hanyu unsudu wakati waurenge ze dhamana za hanyu parce que yabanga unisabukana ngio gabagebea undu wakati ushinda mrengeze dhamana za hanyu mabenga relekeza wensi shanga mjouda aza comme d'habitude ngamjouda aza comme d'habitude na tsaini unisokana ezinge ndauna hii unisokana hata wala wahe kwa tsinda unisokana kabasi mru wa dhere politiki ya Zalia Sumani ule ukana mrengeze dhamana za hanyu mwende sensi shanga mjouda aza ngamondoze ndongo zilekeziwa mnikiwa rais kaina ukiri parce que misodine mweshelizizani vanu lideri ekado tsaulwa lideri yoji incarne wandu wa mdungu lideri yoji incarne zefikira zahe wandu wa mdungu le urjo chomba garengao fundi fahari mtendeze
shaibu katsuwana mbwana ya kiraisi ngwano mbwana hema siwa Komori ya bole o karna ujora bayra vumbo fundi fahari na rambe walo Komori walo sur place parce que imanamba fundi fahari waonde kina mashababi walo hunu wawaniao mwanatsi Komori wawaniao ensi maudu yendendro parce que fundi fahari katsuwana maudu ya kane post nenanga mhurande hommage mesu fundi fahari hazi ufanyao siwa Komori ngasima reconnaissant ngam profite ba mu harmo direct atu inu nirande hommage fundi fahari Mwenyezi Mungu jo uzidia warengase dhamana zaho wariske viaho no wani mwanatsi Komori mananga rjua ukanezi hazi ufanyao karjaju shida rubembe rifanye zo ufanyao shao mwena rtorekonese Mwenyezi Mungu yahuja zeheri yahuzidie ugarde linyi yaho wani mwanatsi Komori wani maisha ya Komori. Donc wa Komori nartsikubali richilo harma hindini rudozini siwa ritawa imaisha he mwanatsi Komori parce que leo baja seri inu maudunga joja seri ndo jina yabo ino wakati sodo fanywa helio yensu ndai bajoja leader ya rengize dhamana zahe ye opposition sudai mjoka ulamuha parce que sisi ngasimunga sinemaisha hatu sisi kartu fanya siasa arjerika rais au rikirka na ministre sisi ngarambao ezendao nezitsohenda sisi wanansi wa Komori wa daula haki rambao maisha maziro ya Komori parce que iyo droit ya hatu shabanu wosirshe mezao ndani opposition ebanu opposition ngamjoka ulamuha nsundai ebanu opposition ngamjoka urengaze dhamana zaha nyunsundai nanga mwana ukana nsitsa iyo ngaijendao eba nunsundai imwanatsi Komori yajuka ula muha harme maisha maziro ya Komori eba nuheno wakati garsungoja rechilo harma seri panu leo bashari leo jau leo mru fulana zingarwa siyo si problemu ya hatu ikawa jizi waunda wao hawao na wabuli wa jaranje anu Komori minsola Komori sujo hafile waunda wao hawao wao ndo wazima wao ndo hazima iyo clanzima na rwarensi wa jaranje yoti problemu ya hatu si ma citoyen simple yoti problemu ya hatu e problemu ya hatu ngaranzao maisha bora ngaranzao nsi ya hatu yendendro izo pour l'instant iyo de préoccupation ya hatu izo rajohanza maudu ye Komori ikeja Burkina Faso. Salamu alaikum mwanamsho wangu mama Ujiso. Izo rajohanza maudu ye Komori ikeja Senegali. Sisi zone zarhusu sisi wa Komori. Zarhusu sisi rajohanza maudu Komori ya hatu ikeja Maurice. Maurice ngo uhule harba development wa Komori. Na bala hale Maurice wado jawe demande msaada na si Maurice hale sisi deradua saidia zabarindi na baha Maurice sisi redau msaada na Maurice parce que Maurice waelewa walamuha warengeze dhamana zao warengeze responsibility zao wanaokana no yebidi renge destin Maurice abange ndesiwa au régime parlementaire Maurice abange hangyo hu harma tourisme Maurice ko doangala bujofikiri Paris harma ndogo za tourisme wende hule ibanu zabari ndi Komori sujujo kara rikawa sana Maurice zabari bukonga sina zenongo pia imaswala yao miujiuzisa tsena miudenza ikati wono inamna lona potentiel inamna lona ze ressources lona gashi lona petroli lona imajema char toujours ntsi atutsugo charmo masikini ibanu nde heli nu hatatsidai ibanu development atu ngasugo tudo harmaseri dodunga ondwa za arrestation kamkara tibo Komori ralamuha risitazi wedira parce que wanungu wafanyao diversion amwambioni wanu namna ya ufanya parce que ebanu ekakoli wanu ondwa oloma sincere zabari watu ufanya arrestation wanu warengaze maliza daula zabari walibabie wakauliba mvio wende warenge mru ya dea mru hawende warenge mru ilo mali na bonga walo Komori warenga mali za daula watu zingarwa donc mwanatsi Komori ngibidi urila muhedi ngohi rielewe sijarifanyisiwa cinema redo twatiti subari rifanyisiwa cinema parce que ezini ngio capable à tout
yo capable ya ufanya ze makripene ze cinema pia ni mwanansi mkomori yataziwedira na regarde eligne politique ya hatu regarde position ya hatu kana sisi ngaranzao maisha bora ngaranzao komori ike Senegali ngaranzao komori ike Burkina Faso ngaranzao komori ike Mali ike Niger yusidu sisi ranzao shakar suhanza rudona waseri wandu wazingara na suzingora izo kazi jaruhusu wa komori izaruhusu de mwanansi mkomori uviolewa izaruhusu de maraisi wa hatu warenga wafungwa izaruhusu ngaranzao mwanansi mkomori yasome ngaranzao mwanansi mkomori ikale wenge mwade yaangaliwa ngaranzao mwanansi mkomori yakane maisha bora izo de seule préoccupation ya huwa komori tsenanga mparo wa komori karbaki ma prudent harmwe hadisinu narbakishe ma prudent ritibeze rutu wa conclusion haraka narbakishe ma prudent parce que mjizi wa sujabala mrambe ya mjizi wa mpira sijinde ujuo musizoni ya mjizi wa rongo de ujuo musizoni ritibeze rutu wa conclusion ritibeze ruaraka narbaki amadabala wa komori rangalie série rangalie spectacle parce que wanu da wao hawao waisi mrwa daula haki ya zingarwa wanu da wao hawao wanu mrwa serse hawao ngwajiregle yao ze konti zao donc yabo hizo kazi jari husu sisi wa komori sisi wanu wa daula haki si wanu daula haki sisi ranzao ngaranzao sambi ya fungulwa ngaranzao rijuwe mahala bobosha yaliyo ngaranzao wanu warenga zemali za daula wa hukumlo bao izode zarahafilisha sisi wa komori zarahafilisha di maisha bora ya hii mwanansi mkomori shaleo kanga bondu wa zingarwa izo si problemu ya hatu sisi wa komori ngamona mwone namna Burkina Faso iliyo sinanga mrejeze taoreo labani hatu haji incarne wanru wa mdungu ebanu le opposition kabano jonra lidori ba ya ji incarne wanru wa mdunga ebanu le opposition ngetsungu siuha ebanu henu wakati wa janrongo ya ukana wanru arengeze domana za opposition ngetsungu siuha ebanu nsudai be position joka ulamuha ile kezensi ebanu nsudai be position joka urengeze domana za hao shaini rongozaji opposition kwa tsungu siuha kamkara vikwezi baundu wakati risikubali rudozi ni siwa ile rishilo harma mnango marezi ni siwa hilinu rangalie ze problemu za muhimu zilo harmensi izo pour l'instant izo nizo rapide rihafilihe moneza nazra wala zingara wala ishiliwa izikazandahu zikaziwa kabja poro zishia tena eba biri seringapi banu na yengu tsovira henda ngamuna uranzi 2016 yatabanga randa ungarandora fanyi 2030 heno wakati ngwatsungu bira seri henda Patrice wa Komori ridaza ngatsungu hangalie spectacle si wa Komori ule usuleve ze problemu zilo harmansi rikubali ngatsungu dunga ze spectacle rehenda heno wakati ngwatsungu ja seri reidunga rijaba rejershi lo harma eserino abahande seri ya bashari haya wandu ngwendao ibanu nika mswele wakana zinurungu zisona ta importance ika mswele wakana warenge anvio wati ya mafura walibina wandu wede warenge mru yade ya mru ngamzabo nro ikabashari hade ya mru ngam nsu kosione makalima yao kahade ya mru namsaba par exemple zahe mwanamsho hatu na chita arumo mjitu kufua moroni ikale ubashari hamde ya ngarlaniu makalima manda yao ngarlaniu
Garlaniu wala swasa karsuko sione. Leo najida uporte plainte yo droit yaho. Shati joutsaha mwanamsho wangu mtukufu najida. Leo porte plainte ya Bashar yo c'est tout à fait ton droit. Shaleo tsena ngojojo porte plainte hamama faina parce que we mzaze jamzaze. Leo wana wa viole wao ngojojo porte plainte parce que we mzaze wafanya wamzaze wazaya wakarma ikoza ya bongo sante dolori ya mwana. Leo ti porte plainte Bashari ba yo droit yaho. Mwanamsho watu mtukufu Nazra, mwanamsho watu mtukufu Najida. Nga una droit porte plainte. Shaleo kango porte plainte. Leo droit yaho porte plainte sha porte plainte ya mama faina tsena. Porte plainte ya mama fanu tsena. Parce que uoneza jirifanu wemzaze wala mwana jamana wemzaje zamzaze yabo porte plainte za mama fanu tsena. Shati porte plainte ya Bashari bahudea ngarle condamneo makaulu Bashari hambia hizo kazi rendo Bashari afanya nayi hudea fanya nayi parce que mwanamshe mkomori we bane mwanamsho hatu shari johanza urongoze ki mwanamsho hatu yabo porte plainte za mama fanu tsena utizo porte plainte za Bashari bahi parce que leo kena ukiri uone zinu urensi dhinu parce que wewe dhamana wa daula we autorité wa serikali abola dimasi singarjo hu critique leo mwanamsho hatu najida hu porte plainte ya Bashari porte plainte ya mama fanu tsena parce que fanu la mwana jamana porte plainte ya mama Aimani tsena parce que Aimani ula mwana jamana Aimani hatsore bali haula wa bidi porte plainte tsena parce que ula bane mwanaho porte plainte ya Fahadi tsena ula bane mwanaho tsena izopi yangebidi uzangalie shike sibidu angalie zinu bahi parce que ekale uangalia zinu bahi za Bashar kahudea huranse za fanu neza Aimani neza Fahati hapo karajomba kazi ya kuhafilisha donc uyabonge bidiu urengeze dhamana zao ki dhamana wa kisiasa uporte plainte uporte plainte et za Bashari kahudea ce qui est tout à fait ton droit ce qui est tout à fait légitime sha balanga bwanaho wajuruhilwa Fahadi ula mwanaho ula bane mwanaho Aimani ula bane mwanaho Faina ula mwanamtiti yapo porte plainte za wao tena leo kuna ujua porte plainte za Bashari ce qui est tout à fait ton droit zinu unizineglige bahi mwanamsho watu nachida hema stahini unikao leo porte plainte za Bashari iyo droit yaho kabati mrujuhana wala ngarlaniu makalima Bashari ya wambiyayo ikana hahudea izo kweli zenongwezi virnai Shaleo najida ngebidiu uporte plainte za mama za fanu parce que fanu haulawa ula mwana jamana Fahadi haulawa Aimani haulawa no kabajafanywa mahakama izo pia ngebidiu zireklame tena parce que banu harma ye problème ya harma nsia hatu ngabo madhamana boko wo ujo hangalia zinu wa neglige zinu leo ngo jucho hangalia zinu parce que ngazi wa arrangeo waransi zinu na yabo ke jabidi zenongozi ke helio leo ekari jabanu ngebidi urambe ezisoki ngebidi urambeo ezendao rambe nezitsohenda ngebidi regarde elinyatu donc ngarecheyu haruma et sujet ya Bashari wa Komori narekema prudent wala sijopara e madhamana wa he position warengi ze dhamana zao sijopara mwenye baraka sijopara Maître Larif sijopara Mohamed Daoud Kiki sijopara Fahami sijopara Yusuf Mohamed Bwana warengi ze dhamana zao parce que ya feria ijirinu ya unisokana wandu walode unazali doam trahi yaboni saukana kwa tina confiance yahe yaboni saukana yensi ngaendao nai nyonoka yensi ilembelea yabika ubini nyondo he opposition mrengeze dhamana za hanyu sha comme d'habitude ngamjo daza kamna ufanya tanongo ngamsahau le gâteau kazio wala tabuju mrenga mnikiwa
ngamsahau leo shihirishi preparewa mrengwa mnikwa rais na vanunga mridini mweshelezizani vanu lideri weye ekado tendeziwa weye weji enkarne hatende wanrwa mdungu neze ide zahe ngamjo mweshelezizani nro Ibrahim Traore wala kaja tendeziwa wala hatende ha enkarne ze fikira zahe wanrwa mdungu Sonko wala kaja tendeziwa wala ha enkarne he filosofi politiki yahe wanrwa mdungu. Donc leo nga mumrongozoni nyi madhoma na opposition nyi mwanzo mkanezi manatsi dasi sisi ma citoyen simple nga sibanu rambe ezitsoe da harmansi hatu parce que il a nsi hatu karna ujuari wone mru mwanamtiti ya violewa ridaze karna ujuari wone mwanamtiti wa 15 au 14 ya liwazio ridaze ngarjo zirongoa rambe tijau karna ujuari wone bra isisambi harengwa hayo hazinkudubala ridaze rambiti jau ngarjo zamba karna ujorone mze watu bobosha karsujwa temala liyo ridaze hau Dr. Salami yarengwa yafungwa bure ridaze sisi za hatu sisi ngarjo jabanu rirongowe rambiti jau ridenose ngarjo bakisha armeli ni politiki yatu walanga mrindire sena harmo ya feria basharinu wandu wazingara wanu yinu kazijari husu sisi wa Komori parce que waunda wao wandu wa serse wao ma généraux wao majeshi wao ma ministre wao ma maire wandu wa serse sisi hindi wa Komori sisi hindi sisi ibani hendongo za heni seria hajenga sungu kama spectatori ani parce que monama seria basharinu inoma wandu wa Komori wangalao inoma wandu wangalao seria Netflix ezaruhusu de maisha he mwanatsi mkomori izo ndezari husu sisi ngaranzo mwanatsi mkomori maudu yaesha made mwanatsi lo Burkina ngaranzo mwanatsi mkomori maudu ekaha koza yaangaliwa ekange made yaangaliwa yaswanyewa dignement ngaranzo mwanatsi mkomori maudu ya hundre mbahinru yale iyo de preoccupation ya hatu sisi ngaranzo maudu bake lapitali ngaranzo maudu bake pare ngaranzo maudu bake msomo bake education parce que ngamjua kanansi kaina ujua huenda batina education izo nezarhafilisha sisi wa Komori ezarhafilisha zirtabishao de mwanansi mkomori wendo hafu harme bahari ya Maore ngamjoka heni umahanga bafao 20,000 mor wawan ruenji wafao harme masiwa ya hatu izo nezarhafilisha sisi garanzao kwa sudofa wa Komori harme bahari ya Maore izo ze problemu rajuhanza zireglehe shawanru wa shile na sura ekutu wa shiliana wardi wa jizingara hao izo monama izo kazi uso mwanatsi mkomori sisi za uso mwanatsi mkomori anzo mwanatsi mkomori yasome garanzo bakemsomo maudu Komori izo diso siranzao shekari wandu waserse wazingamanya na wazingarana ibanu sisi izo kazi tsuri regard kazi tsuri concerne hata baina rekera de sudori no ma spectatori rangalia series ya Netflix na series za Hollywood parce que inuha ma série waunda wao waunda wa serse wajizingamanya yabo na wajaranje iyo problemu ya hao leo hadisi leo na bashari waishanje na wao hao iyo problemu ya hao yiti problemu ya hatu sisi problemu ya hatu sisi de maisha lo Komori baina kiravi ba Komori risikubali richilwa ridozi ni siwa helinu risikubali rihadalwa ritawe dira parce que ezinu ngyo capable atu ngyo capable ya ufanya diversion ridiwaze mama fanu ridiwaze faiswali mahalali yo ridiwaze mama Fahadi ridiwaze na mama Aimani ridiwaze ne mapesa ya rengwa na ezinu yo namna wanzo afanya warizinise ridiwaze hizo na rikensi armeli politiki yaru sikubali rivewa hula parce que iyo mfiri ya hao yo tia mfiri ya husu mwanansi mkomori eza husu mwanansi eza ruhusu sisi karanzo maisha komo karanzo maisha bora ngasuri rejeza babo eza ruhusu sisi mwanansi mkomori ngaranzao maisha mema Komori ngaranzao Komori maudu ikeja Burkina Faso ngaranzao Komori maudu ikeja Mali.
diso sisi ranzao yendo preoccupation ya hatu lewo mramua ukanawa kama kapablo walibe anvio wawajiri wanvio waliwarenge mriade ya mru wajom hukumu yabondele wakana yabenge wakahanza wajuka badile maisha mai ya lokomori wajuka watoa zenzazi lokomori enga mjo combien de milliards ya vio yakawajiriwa combien de millions waliwa kwa warenge na yema pesa yao pia wajuja warumilie mwanansi mkomori utabiho shayabonga mramu wao kana izo ndeza wahafilisha shiza wahafilisha sidema yesha madziro ya lokomori bahiba tu sisi wa komori risikubali ritilo arumomra hawo woka uzeti problemu ya hatu risikubali ritilo harme diversion yo ritilo harme serio hiyo ti problemu ya hatu sisi wa komori ngamrambo ukana wakama kapablo ndo arenge bashari yabwele wenge wakahanza waju kama kapablo watowe nzazi lokomori waju kama kapablo walekezele dimazi lokomori imana simkomori adonra mbaindwe hila shanga rambo ukana encore une fois izo ndeza wahafilisha izo wahafilisha leo wabakisha hata 2030 wanike izo jukanza wanike izo wajukanza wamnike izo wahafilisha leo harme ezia zali wabakisha hata 2035 hata 2040 shakwa jawafilisha ne maisha mai ya lomazi ya lokomori ne maisha hemwe nansi mkomori no mwanama na fudina tumani ntu nikawanruleso mwanama ema staini unikao zikwangu nafu ntu nikawanruleso shanga mwanzo wa komori waelewokana ngabondungu za muhimu rahana zinu paske vanondwa zingarono wanondwa serse izinungu za rahafilisha so komori de maisha madziro he mwanatsi mkomori rujuanza leo mwanatsi mkomori ya enshindro shaleo heni wakati ngarsungoja rishulu harma diverso rediwaza ize problemu zilio komori shamitsi mroshida nike mrulio so no mi mwanatsi mkomori nga mjubanu nambe izo nifikiriu jelipo kubanu bao ngojuja ujibanu utowe fikira yahu shayitsi kesyo aleso yuti kesyo uhu na utiti yabo kaitsina mana urongo wenai katsi nikawanruleso haunrogo za séjour na tindri ni wana rongo watiti mwana manafudini izaransi vanu de maisha madziro ya lokomori basi shaleo tsi wandu wa zingaro parce que wandu wa singaro wandu wa serse lewe sharansi vanu ngaranzao sambia fungulwa ngaranzao bake mahakama ya hemo ya nyasi faiswali ngaranzao bake mahakama ya fanu na ngaranzao bake mahakama ya faina wake mahakama ya fahadi ani ngaranzao wandu wa dhulumlo za kizao wahunde za kizao izunde sharahansi vanu izo sindami wala sindami mibahi izo ndeza hafilisha mwanansi mkomori yaude maisha izo ndeza bidi wanansi wa komori wahafilihe shakabati mnajushida mrunike mruleso ngebidi ureli ukubala na ukana harumaze mimbarizinu haini mrunge na droit ya jea towe fikire yahe parce que yensi ya komori ila ya hatu sonsi pia haini mrunge na droit ya jebanu yambe zikiriu na zitsukiri yo droit ya hatu parce que si on si pas si ma citoyen comorien donc la wole ukitsina mana mrajibano mriarongoze mrunai hao bahari mrato fikira yahi yo kitsina tamana yo kinaka ushange maisha ya komori yashara hafilisha de maisha madziro yaliyo komori yabo wa komori sinau kamleha ku nsukanzo komori ribakishe ma prudent harmwe hadisinu senarike ma prudent ritsitawe idira ya hatu ribakishe harma elinya ya hatu hindri ribakishe harma ye preoccupation hatu hindri de maisha ya he mwanatsi mkomori domnan de namna mwanatsi mkomori ya nshiu izo de zabidi risirihafilishe eza saa hindri tena do wanatsi wa komori wafao hobarini ne mwanansi mkomori ulo mwade uso ujua hangaliwa ha faute de moyens financiers
ezar hafilisha Henry de éducation ya he mwanansi mkomori parce que izo nazibaba nu pia izo en défaillance komori, c'est-à-dire izo kazitsuhenda komori. Donc izo di sosisi wanansi wa komori rizida yu zikaye da izo bahi shati arrestation za série parce que pour moi c'est des séries. Nous n'arabise quoi pour moi une série à Netflix. Et maintenant beaucoup n'arbakshema prudent wa komori n'arbakshema prudent regarde lignatu yabo wa komori sina ukamleha ku yabo assalamu alaikum.